Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali, bio šta si mlada. Kad smo bili mali. Ovaj čovek rođen je u Bileći, 27. godine. Tamo je proveo detinjstvo, a onda se zbog oca službenika preselio u Zagreb. Počeo je da radi u nedeljniku Kerempuh, gde je objavljivao satirične i humoristične karikature. Radio je i u Ježu, Vjesniku, Filmskoj kulturi, a na crtanom filmu radio od 51. godine. Krenuo je odmah jako, dobio je nagrade gde god da se pojavio. Njegov crtani film Nestašni robot dobio je nagradu u Puli, a u Kanu je osvojio nagradu 58. godine. Tada je izdao i 3 nova filma, Cowboy Jimmy, Čarobni zvuci i Abra Kadabra. Nekoliko godina kasnije čovek je dobio i Oskara. I mislim da ne znam mnogo ljudi za njega, ali naši roditelji su bili potpuno oduševljeni kada je na TV-u rečeno: gospodin, odnosno drug, tako je vreme bilo, Dušan Vukotić osvojio je Oskara. I to, on je bio prvi neamerički čovek, da tako kažem, koji je osvojio Oskara, i to za animirani film. Film Surogat je naš crtač nastao 61. godine, ima ga i na YouTube-u i to zaista u kvalitetnoj verziji, pa možete i da ga pronađete. Dušan je ostao jedini dobitnik Oskara iz naše zemlje, a po povratku u zemlju malo je onako prestao da radi na crtačima i posvetio se profesorskom zanimanju, pa je 25 godina predavao filmsku režiju na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Bio je i član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, što znači da je bio Jugosloven par excellence. Dušan Vukotić rođen je baš 7. februara i to 1927. Dakle pre 90 godina. I mislim da definitivno ne treba da zaboravimo jugoslovenskog dobitnika Oskara, čovjeka koji nije bio ni kandidat, ni nominovani, već je zlatnu statu u Kodak teatru podigao visoko u ime cele Juge. Kad smo bili mali i sutra u 10:10 samo na Radio 3.